KSA Hamren Head Branch atau West Karbi Anglong Deputy Commissioner Aphan Kachitongna. Bini matijong ni phai ingkora Troxy Arni West Karbi Anglong KSA Hamren Head Branch lapen KSA Hamren Regional Committee Secretary Prosonto Ingti lapen Hawaipur Head Branch President Dilip Go lapen Pinangan KSA Along Klembang Photok Sitame Chitongnon Si West Karbi Anglong Deputy Commissioner Aphan Kachitongna. Bini Deputy Commissioner Aphan Kachitongna alam hilaki non manok angtan penkema Ijia Sodoma dadak West Karbi Anglong Saina Kachitiki Nagapati pen pinang ana hem adit nagachikim kasi lahayat maphan non prapjin pen kathar lemati eviction ponchia phan jingki chimai padapo leben bihana kichuklem abang pu bang phiat maphan sitame license name hijek ponchia phan sitame jingki chithan padapo kita KSA Hamren Regional Committee Secretary Prosonto Independent Kachitiko Hamren pen Bidaram Ingle Karbi News Kasi itum peraki lemang putum itum Karbi Charlia song Hamren Regional Committee hiban kadong pajero aglo pini itum ladak West Karbi Anglong hemtum pi dan West Karbi Anglong DC Madam angli kewang iruni bat bolo sita meng tum por kasi tonte isi ini katura do kogi ini si pini alang li phamang cetong long la tum si pachini lo la pen laso long bang tum alang li pen just mepet conference bolo long tum pini alang dia pornang cipu pen tum kacingki kacithan soni son thomalam tu besona bangela lo itu current situation itu la bitung reng thama constituency along sita me ke damtang paper media pen chen lo itu nadak bitung youth la pen tum Karbi char dia song pen sita me haladak influx illegal migrant naki bat pik ko yoni haldak ka humri dam ada ground report ame endam lo lason si dak West Karbi Anglong ki ongdung along nona por mane illegal migrant ba nangkat kasi laso along si tami itu Karbi char dia song Hamren Regional Committee pen laso influx bosos ka control lima la ke alang itu situ dak illegal migrant bosos si itu lima laso dia bang itu dan kami cepat coy lo itu makin mana bangla lo je non laburijan lo so kami itu curu nangi ake hai itu Karbi Anglong chief Dr. Tuliram lo ngan claim pon eviction itu curu nangi si kami dak West Karbi Anglong kan kami hola son eviction jo sinang donang kok pulatan ke ong dung badak itu suluk sodak kami dokok meme baladak kaprek incident kami wang depna bohala so kamat ha penyo si itu eviction kandidat men itu kacing ki negotiate nang bong ben koson si alang itu han kitoy pon theki ma tabe laso long alang itu mena cooperate itu koson si long ni ma laso put taxi itu pini radak conference ko long cingki lo secondly bangala lo West Karbi Anglong long illegal migrant influx nake bat isi yang theng itu ke thek long ke la ke business hilo nasi business along sita mini tu ladak keng sang asu mate la angtan ben ke bang tu control bang ke la ni tu trading license sita me ke check ponia pan tu la January pen itu Karbi Charlie asong pen itu kacicik pondo la si hola so long sita me alang li tu pen itu administrative law and order la Karbi Charlie asong tu cooperate pen la haya put hak ke claim ke dam ke mesen ben kichuni phansi itu pini cingki chibai